tu nak. Bisa ikut lah ni Marta jo leha, biar jangan sedih jo ni Marta. Ikut ngama tu leha. Biar masa depan lah bisa. Oke lah kalau begitu. Sip. Pulang lah leha dulu ya ni Marta. Ya ampun, lah mana Maria yang berjanji je seleha. Lah kesiangan Den, mandi lah ya. Telepon nak bunyi dulu. Yo Leha. Ni Marta, lah siap ni Marta. Ni Marta lah siap. Leha lah menunggu ni Marta di muka rumah ke Pajero capcus lah. Marta meluncur situ lai. Lah, tunggu ya. Masih leha konyo ha. Ceknya menunggu jo to Pajero di muka rumah. Manyo ko anak nampak doa. Atunya ni Marta ha. Ni Marta. Oh ni Marta. Kamu ni Marta madok tu. Oh di situ seleha rupanya. Iyo, lah berabui leha menunggu ni Marta di situ. Oh, cek ni Marta di Maleha tadi. Lapan nek juo ni Marta mencalik kiri kanan. Sangko ni Marta kok yo jo Pajero. Kayak leha nak tambuang. Rupanya jo angkot. Iyalah ni Marta, cik iko rata leha satu-satunya nya. Kok angkot mana lah leha nak bayar suranyo do. Kamu awak kini ko leha. Tapi mengejar masa depan alias bakure hijau. Oh, menambang masuk leha. Iyo ni Marta, bakure wak siang modal. Cipiti wak dulu biar banyak pikir banyak pikir mendakik orang kawan. Yolah kalau begitu. Suara di Marta. Udahlah kostum ni Marta dulu. Ready nih Marta? Ready leha. Tapi lah itu apa? Maka segera jo. Kamu turun nih. Bisa maksa nih. Sehat badan Uni nampaknya subur bana. Uni bisa saja. Resepnya tuh nih. Resepnya hati senang nih. Tambah pupuk energi laki kami ori nih. Oh. Ayo Uni galak-galakan. Hei nak nih, awak nih batanya tapi sangkan aku berang pulau nih. Katanya atuh, ndak bagai do. Iya lah tak berang nih. Enggak. Ini aku nak subur badan ini. Boleh, kalau kami jangan ditanya. Balaki enggak, nah kamu buat kami enggak ada jo. Makanya badan kami maranggeh modeko. Oh, bisu nih. Kiri awak turun siko nih. Kiri dah, kiri. Lihat. Turun nih. Iya nih.
tiba nih? Nak balik dah ni. Jauh dah kek 5.000. Bala tuh nih, awak kan raketnya dari situ tadinya nih. Oh iya nih, kalau kita naik selama balik. Hari Leha. Nih, Kiri Leha, kiri. sudah nyawa Mbak Iya banyak. Kadang kan udah keknya kalau Mbak Iya lo dia nanya. Hari Leha. Abangku mirip mantan laki kami. Lewat perumahan Asri ini. Tinggal di perumahan tuh, Bang. Iya. Siapa dia unil, Bang? Panggil Marta salah. Umur 19,5 nih, Bang. Oh, iya Marta. Abang mirip sama mantan laki, Wak. Kalau boleh tahu, lah berkeluarga, Abang. Alun le Marta, awak masih single. Pas bana, Bang. Pas tuh Marta. Pas bana, awak kami minta nomor hati Abang. Nah, masuklah nomor Abang tuh kemari. Mau kasih banyak ya, Bang. Serius, nak ada yang kaberangku, Bang. Tidak Marta. Kalau gitu, beko malam mau ayo. Boleh ya? Marta. Ayo, gere. Siu agen, Babang. Boleh Marta, engkau selalu bayar le. Itu untuk Abang. Kasih ya Marta. Arau habis. Kok ada gratis ongkosnya nih Marta? Nya mirip mantan laki kami, Leha. Beko biar kami menumbuhan beko, Leha. Deh, yalah butuh nih Marta di masa lalunya. Sampai-sampai orang mirip mantan lakinya saja, saltingnya deknya. Leha, lah mulai kalah mari, lah boleh awak pulang go. Nah, awak itu setoran dulu nih Marta. Nyak juga awak dapet sari kue nih Marta. Ah, itu lantak nih Marta ya. Nih, makasih banyak. Ndak Leha aja bana, indak ba adek nih Marta do. Hati nih Marta sedang berbunga-bunga. Dek ala nih Marta. Adolah. Ini Marta pulang Leo, Leha. Ya sama-sama, makasih ya nih Marta. Latih awak deknya hawi yo buluh. Modeko lah. Hidup kalau lah sorang mancari pitih awak sorang lalu sorang palu bantah buliang. Ini lagi. Deh istirahat cek dulu. Latih badanku. Dari mantan laki kan. Tuntung besok pas robo abang tu balik.